jero-jero, jero-jero. Lagi warna, ring jera dari loyan, ini korang kamu boleh beach. Merry Christmas, Happy New Year. Yang kedua rain lagi ni air. Alam rain, alam rono. Jero-jero ni, rono. Orang tua spend jadi. Tuhan beri turut, dalam perjalanan Mumbai kami, kayu rani Christmas. Menjelang hari ini, Eva, kalau lagi apres, itu tujuan tadi. Kalau lagi apres, karena lalu, Eva itu tujuan sini berlalu, bukan ini. Lalu, Eva itu sini mengambil, angka ini, kalau lagi apres, Eva pendiri, tujuan sini mengambil. Kalau lagi apres ini.
Pengi nana kamu nangkong impomna nyonya dengan investor bawai ini babu lojo ninja. Ia kan antri ninja lo sana. Kaya aku dipilih salah improtan kita bahas. Ayo ini nani siapa tu tanah. Ini ayo mana yang nani kenal mero sebelum berwel sini.
bongko menjual ini ya boleh menanam jadi kena teman berjumpa di program ini anak ini jamin rolling pemane padi air puri air roy kan bilang air roller lah cacing puri doang air sudah pemane air ya jadi teman baru di jamin program
School itu. Jadi minit orang kalau berada dengan para Merry Christmas atau Happy New Year, kalau lebih berada dengan kita, kita lebih kawan, dari lain malah. Jadi, menurut manjuran dan kuliah anak ini masuk ke high school, bakal modal. Ini dinilai pembuktian dengan ringan. Merry Christmas atau Happy New Year. Yang kemudian ini sudah bukan orang, alor, hero, ribu yang baik terhadap lagi rakyat, kami rakyat, kemudian ini cuma bahan kamu lagi berat, berikan, dengan arah mana kubaikan menjadi sangat dengan ini yang ada. Kalau lagi hero, iman kering dijai. Zara kenalan Merry Christmas atau Happy New Year. Aku yang Zara naik. Kembali ke pencegahan Massachusetts High School. Kamu ada program Cirak School ini terbangun. Saya berjuang dalam sebagai menciptakan bermain ini ada para pemilu di dalam sekolah dan jemaah pemilu dan di sekolah terbaik lagi. Dan sekolah ini masalah sedang berjuang cirak kecil berbeda pelan lagi. Itu yang kami bicara mengenai bagaimana dalam pemilihan cipai kecil berbagai masalah. Sebab benar setiap sebab sekolah ini saya pelajari dengan dengan banyak sebab sebab dan proses pelajari proses sekolah yang kalau yang kita jalan betul kata masalah beberapa jualan macam jalan orang ini banyak yang curi betul masalah kesehatan. Jika jalan itu tanda itu pelan macam itu. Kalau sekolah orang sekolah ni, ayat sekolah orang dalam data ilmu Indonesia. Jadi masalah orang pelan dalam cukup ayat sekolah orang lain orang haji. Kerana dan kompani itu cerang berpenjualan sekarang orang kami menjual. Jadi orang bisnes itu ini jangan cerang. Jadi alam itu bisnes dan develop rancangan sekolah dalam webinar. Dan betul ini cerang kamu cerita masalah. Mungkin kajian yang lara, mulai dengan cukup betul ada yang masalah high school. Dan Geneva itu Switzerland World Council of Churches dan Geneva Majority of Shanghai dan World Tractor Manchester dan banyak Jordan Geneva dan main dengan kalau kain malam keluar dari malam kemudian jalan kami bumi kalau Jordan sekolah kami ayat bukan ini awal pelan lagi kalau dalam sekolah Philippines Republic of Philippines Yordan United States, America, Yordan Samoa, Yordan Cook Islands, Yordan Kingdom of Tonga, Yordan Island of Indonesia. Yang dalam traveling spectrum yang ada dengan itu lain, itu turun berada, berada. Katakanlah orang travel by road near Facebook. Berkaitan dengan masalah jabatan curi malu, jabatan ayat belum, tapi ayat itu jadi roh. Berkaitan dengan masalah berkaitan malu,
surat kami berada di atas malam malam. Yang mana berbagai macam orang lewat. Ilu kami yang palun dan bukti makan dan kunci. Ilu kali punya dia tu sabut. Yang kata orang macam orang macam muda depan berhenti berdalam sekolah lain. Dalam awal dengan orang peranculian kepada stadion dan jabatan. Jabatan ini kompromis itu berlain. Ini yang bermain main itu yang berjabatan main ini kan bin. Nama bermain kita mata bin. Bagaimana cara menangani sesuatu ini? Yang main itu akan mencapai dulu, akan menurut ini. Betul kalau masalah ini program masalah negara. Dan mata lima cara menjaga seorang. Lain dari menjaga orang kaya. Semua kemana? Mereka dia kita perlu macam alam alam pilih perkembangan ini di mana baik. Perkembangan itu betul. Kalau menjaga orang kaya. Pertama yang sana bukan kembali ke kita yang lain. Dalam kauzi, yang kauzi, akhirnya lain yang ilmu dari simin boleh. Yang masalah yang firman Tuhan itu, kota masalah itu celakaran. Boleh nanti boleh, kalau masalah yang simin tadi. Dan kalau kerja dulu, kami jalan pamul pun berdebat. Sekolah mana dengan Malaysia, jalan muat berlalu. Dengan orang Malaysia itu, jalan dulu dengan jeniskan kita itu dengan kawan. Dalam debat pun tahu itu, dan ada dengan Inggeris yang akan berlalu. Dan baru-baru teman itu terus di bicara mana. Nama panggilan Al-Quran dan Al-Quran kemudian dimana berjuli Allah dia adalah kelaran selain waktu ini modern terpadu kemudian berjuli dalam dalam membuat siapa masalah lain kita Indonesia Kenya kawan Al-Quran dan tim kecil proyek cepat Apol berjulur Sulawat, Raja Sulawat, Berlin, Malang, Kagere, Elnara, umur pilih Berlin, Indonesia, kawasan yang berubah dengan mengalir dan mulai Christmas,
members of the royal family, other visitors to Marshall Islands, children of Marshall Islands, and all the people of all islands of Marshall. As we have heard and seen with our eyes from this morning, in front of us, we have a little collection of string bags that we have fortunately found at corners of our traveling bags. We have laid them before you because we try our best to be part of this celebration. It is not sufficient to go around the whole population of Marshall Islands, but at least we could celebrate and take part and be part of you today. Now, we will be presenting to you two completely different dances. One is with bigger headdresses, which is our traditional dance from our area. The other one is performed when we remove the bigger one and place a smaller decoration. And that particular dance has been borrowed or taken over from one of our provinces west of Papua New Guinea, which is called Kiwai. Back home today, we celebrate Christmas Day almost the way you do. So we were very delighted to take part today in your celebrations so that we don't feel homesick. We will be here with you people on the Marshall Islands until first week of next year, 1992, when we finally leave your shores. And I can assure you
we will return with a lot of memories, and we will have a lot of stories to tell our friends, our brothers and sisters, our children, and our fathers and mothers back home. If the people of this area want to witness more of our dances, we are quite prepared to show them if we have time. If what we show you is not enough, please accept it as our contribution to your celebrating Christmas. Before I conclude, I think our bishop or leader of the group also wishes to say something. There is a temptation amongst the doctors, especially when they are holding their drums and looking at their headdresses. They want to stay 2 or 3 days dancing, even weeks. But that cannot be done tonight because we have limited time. As part of our gift to this church and to the people of Marshall Islands, I have with me a precious thing, Papua New Guinea, which is not allowed to go out of the country. But I have tried my best to get part of this crest, to take it with me at the group, with Marshalls, so that Marshall, children of Marshall Islands, will look at this crest of Papua New Guinea and remember our presence for the few days that we shall be here with you. This crest represents Papua New Guinea all over the world. And I will give this to the minister of the church, president of the United Church of Christ in the Marshalls, tonight, to keep either in the church or at home, so that the children of Marshall Islands, when they pass through and look at the wall and see this crest, they will remember tonight. Thank you very much. Let me take 3 minutes in response. Just more than a minute and I will work on what we did. And then, we know, so at night, we went to Washington, D.C.,
Karena pengen jalan, kacang kemana mau orang lucu, jadi terpumi jual ini, dia doa, hari itu ada kerjaan jangan bayar. Your Excellency Bishop Kaibo, I'd like to thank you for giving to the Marshall United Children Press what is very difficult to obtain. You have said that this represents the country of Papua New Guinea. We will accept it as you have given to us and put it in the place where whenever our people come to see it, they will remember your missions to the islands of Damascus. With this, on behalf of the whole nation and the church, I would like to thank you very, very much.
Rio